Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama uramahoro? Na amahoro mushakamba namwe murandi. Natwe turandi rwose. Yego. Iryo wavuze ryatashye. Nirihe se kandi ko mvuga menshi mushakamba reka umuntu ngo tuba ku mihanda wa mugani w'abantu tuba kuri iyi mihanda tuvuga menshi cyane. ubwo rero sinamenye ryatashye iryo ari ryo urimo uvuga nirihe tuburekinga ko Masisi zone Gatare yafashwe. Yego. Ndetse na Masisi zone ndumva twana breakinze ko Masisi zone yafashwe bamwe bati oya. Yego. Uranambwira uti ejo cyangwa ejo hundi hazajyaho administrateri wa Rucu wa Masisi wa Masisi. None ubukano kanyu ubutumwa bungezeho ko administrateri wa Masisi amaze kuboneka, amaze gushyirwaho uyu munsi rwose. Ubutumwa urabufite? Ndabufite rwose. Urabumpa mbushyireho? Ndabuguha rwose ubutumwa ni buri no mwijwi. Reka ngiye iwawe ndebe kubungezaho. Ugira ngo ubu ntibwanakugezeho? Ndabubona. Yego. Reka twumve uwo ari we bashyizeho. Kugira tumwumve mbere yo kwinjira mu ngingo. Ariko hejuru yaho ndabona hariho ni nk'abantu bo muri babogamiye kuri leta ya Kinshasa. FARDC byayibabaje. Yanditse ngo les rebelles viennent d'installer un nouveau administrateur de territoire de Masisi. Reka twumve uwo bavuga uwo ari we. Yego. Twumve uwo bavuga uwo ari we cyane rwose. Watu wasitudistraire asema vyo imeshika Masisi hapana. Ati abantu ntibaturangaze batubeshya ngo indege yageze i Masisi oya. Si tuko Masisi hatuone avyo. Sasa ati twebwe turi i Masisi nta ndege tubona. Niwe ni muko kule Goma musidistraire watu hapa. Ati mwebwe muri Goma mwirangaza abantu. Abo bigise mafikiri y'abantu iko. Ati ntimuzi ukuntu ibitekerezo by'abantu bimeze. Watoto walilala hawakuli mpaka saa hii waiko wanatembea hawayakula. Ati abana baraye bagenda kugeza n'izi saha ntibararya. Population iko na jifide vero walikale. Abaturage barimo biruka bagani walikare. Masisi wamefanya meeting. Ati ubu ngubu Masisi bakoze inama. M23 tumefanyisha meeting pale. Ati M23 yakoresheje inama Masisi. Na imenome kiana moya wabo jinake Nzakama un certain mtu moya hivi alikuwa ancien prefet wa Institut Mbuto pale Masisi alidemisha. Mushakamba Karame uyu mugabo niwe bashizeho se uwo nguwo Nzakama wa Institut Mbuto. Ndamukeje cyane. Uramuzi? Nzakama twariganye. Ngo iki? Nzakama twarangijanye segonderi. Singaho. Nanjye bazabimbwire nzamwibwira rwose nzanamwibuka. Reka tumuhe felicitation cyane wowe umuhe felicitation nk'umuntu mwiganye naho muhaye felicitation rwose Nzakama. Muhaye felicitation arashimishije Nzakama. Mwiganye hehe ubundi nabyumve? Nabyumve Nzakama twiganye ahantu hitwa STB. Nzakama twarangije hamwe mu mwaka w'1989. Nzakama twakoranye ikizami cya leta imweso. Aho ngaho arahita yumva ko muzi. Nzakama twaboneye diplome ya segondere rimwe.
azanshake rero tuganire nubwo ari administrateur. oya nitunajyayo tuzamusura. Hari inama nyinshi namwungura nanjye. Yego. Nitujyayo tugomba kuzamusura akuyongere ahure na Sentama wenda akwibuka. Ariko muhaye felicitation, haciye imyaka myinshi Mushakamba, urumva ni myinshi. Umwana wavutse icyo gihe ni umusaza. Ugiye ni umusaza nawe yarabyaye. Afite 35 gutyo n'6. 35 nibyo subwo. 6 n'7. Ni 35 nibyo. Ni 35 ni 6. Yego aho ngaho rwose. Urumva rero nzakama rwose ndamwishimiye. Turamukeje. Yaranarangije icyo gihe, ngira ngo yararangije yanigisha hariya. Yahabaye professeur. Gusa agiye muheruka icyo gihe nibwo duherukana. Muherukana kera. Ariko abantu twaba twariganye icyo gihe ngira ngo baramuzi nawe. Kandi hari n'abo yigishije benshi. Yego. Reka audio ntirarangira dukomeze. Isa ni ko twaduciye muri aya magambo. Izina rye ryari rintunguye. Uyu bivuga aravuga ati M23 yashyizeho umusore wabo witwa Nzakama. Hariya rero muri Congo prefe bitandukanye n'inahanga no mu Rwanda. Ngize ngo ni prefet des études w'ishuri. Oya, iyo bavuze prefe ni nk'uko ino bavuga directeur wa secondaire. Prefet des études uwo nguwo aba ari uyobora ishuri. Noneho umwungirije ushinzwe iby'amasomo bamwitaga proviseur cyangwa directeur des études. Naho prefet aba ari umuyobozi w'ishuri. Aba ari we directeur wo mu Rwanda. Yego. Byiza cyane. Rero urumva ko yari umuyobozi w'ishuri. Reka twumve. Gusa urumva n'umuntu usheshe akanguhe ni mukuru. Ni mukuru, ni nawe gukwiye. Nzakama aba yari muto, aba ari hasi y'imyaka nka 50 56. Iyo yaba afite yose ikiriho nuko azi hariya, avuka hariya, batazavuga ngo bayobowe n'umunyamahanga. Navuka muri Masisi. Niho avuka, niho yakuriye, niho yigiye. Gusa wenda ibyo ntamenya nibyo yaje kwiga nyuma, ariko nari muzi. Yego. Birashimishije cyane. Dukomeze twumve audio. Kikubira kenda jiunga mu M23 na njo vile amekuwa nommé comme administrateur. Ati we yiyunze na M23, nukuvuga yagiye muri M23. Ati rero ubu ngubu bakaba bamwimbitse nka administrateur. Yego. Bamefanya meeting na memunome. Sasa hapana ma distraction za maavion nini, hapana mufate information. Ati rero abari Goma ntimukomeze guturangaza muvuga ngo indege kuko indege Mushakamba. Navuganye n'abantu bari Goma. Yego. Indege zanganaga n'inzuki mu kirere. Ariko amakuru twafashe nuko zagurutse zigeze aho zijya hazisanga abambye ingwe. Uzi icyo bita Nyamuhira ibona? Zasanze Nyamuhira ibona ishobora kuzibonekera. Zisubira inyuma ziragenda. Ikirere cya M23 kirakomeye. Ni urutare. Kirarinzwe. Nta upfa kukimeneramo. Kirarinzwe Mushakamba, ntabwo nakweretse uburyo kirinzwe. Nahoze mbibona. Wabibonye? Nabibonye. Ubwo ibyo ntibingora noneho mbishaka. Badukurikiye bace mu gikari. Ariko tukivuga utwo tuntu. Umugabo witwa Kisekedi. Hari ahantu ngo yagiye gutakamba. Yagiye gutabaza muri mu nshuti z'u Rwanda.
namubonye agenda ku itapi itukura ariko bazamufatana igihugu harimo azenguruka ariko uriya mugabo arimo arakina n'ukuri nta kintu bimubwiye reka atuye kure atuye kure intambara yageze mu barumuna yo atuye ku Ruzamarira ariyo reka nkumvisha amarira ariyo reka nze nkumvisha amarira ariyo ushobora kuba utarayakurikiye cyangwa waranayumvise kuko nzi ko byinshi bikugeraho yego nshaka kukumvisha amarira ariyo ariko Mushakamba ivumbi ryatumutse Bweramana Bweramana na hajya ni Rutagata ni Bitagata na Bitagata umva amarira ari Kinshasa unaba lineglishia oya salama bro ko mbivuze se Mushaka ubishaka neza ubishaka witonze ko mbivuze hari umuntu ariko ibi bintu urabifite nta kuntu ntaba nabifite hari umuntu w'umudamu urira ariko ikiriho ngo Kongo yabonye noneho abayibira amabuye ntizongera kubeshyira u Rwanda ngo ni bande ni Abashinwa niyo mpamvu babica buri munsi ni Abashinwa babonye baziritse Abashinwa baragowe niko nawe mbona Abashinwa baziritswe Mushakamba reka twumve yego watu wasiita oya ariko se umudamu namubuze pe birasaba gushaka umuntu hari wayiguhaye umudamu urira w'Kinshasa reka nze ndamubonye byiza cyane wumva amarira ari Kinshasa mvuye umudamu ati igihe by'imasuzi kuko birandetse ati iby'imasuzi birandetse kandi uri Kinshasa natoka alini by'amasisi nyeri na nipita kweli ati iby'imasuzi birandenze kweli kweli masifiri ko haya kuwakajire yuba igenda ni Banyarwanda ati kuva muri kugeza ubu ngubu ntabwo Masisi Abanyarwanda bari bakayinjiramo ngo bayitegeke ati Fabien jyewe mvuka muri Nord Kivu koko niko mtoto wa Nord Kivu ndi umwana wa Norwino wo muri Nord Kivu basi kwenye wanakamata sai ati hari ahantu bafashe none ati iby'Imasisi birandenze kuko umugore ari Kinshasa yego imbabarira tunawapatia kila kitu ati tubaha buri kimwe icyo ari cyo cyose kilifanyika nini wakinoa ati twebwe Abanyakinshasa Nord Kivu twagize dute kuko twayiciki yararagoma na butembo bitaravamo ati ba mama barimo baragorwa baravunika mu muhanda adeborda kamera hiyo leo sitaki hata nipate abele zenu ati hari ubwo tujya tudeborda ni nko kwisuka cyangwa kurengera kuba benshi cyangwa tukarenga imbibi ariko ubu ngubu noneho sinshaka no kumva amakuru yanyu mbabarira ntumpamagare ntongere kumuhamagara
kuko muzishize mu ntoki za M23 murazisize muzibasigiye mu maboko. Ati mufite umutima mubi, ariko umuntu yabwiraga ni umusirikare. Ati mutumye iwacu bahafata, mufite umutima mubi, mutumye iwacu bahafata. Yarize iby'imasisi birandenze. Nilisema hii habari ya usubuhi, nikasimama Masisi kamatiwa, mtu mkaniambia ati je nabivuze mu gitondo, ati Masisi iri bufatwe. Umuntu umwe yarambwira ngo mtu wa Masisi bapate familia yeye anapaiwa. Ndipo nilimjibia nikizani mko na ile audio nyalisema banza mufite audio yampaye. Ati birandenze. Ati by'imasisi birandenze mana yanjye. Ati abantu bo muri Nord Kivu twakoze iki koko, twacumuye iki? Ati binaniye kubyakira. Masisi yafashwe mu ngwanyi. Ati birananiye. Uko arira agezirikana amarira y'ababyeyi bamaze imyaka 30 mu buhungiro. Ati muraduhemukiye. Ati Masisi yafashwe abazarendo bahari. Za ntwari z'igihugu. Ati ariko nabona abana b'umuntu. Za ntwari z'igihugu. Yarize Mushakamba. Bwana Sentama mu gihe ari kurira. Yego. Kano kanya minota 3 irashize Micombero yanditse ndayiko koherereje kereka niba katarakugeraho. Ati nibwo ngo gashinga mutwe na ndumba bayibakuyeho kandi bari bahoze basakuza ngo bayifashe. Impamvu byanditse baba babeshya bagaragaze ko bari barwanye bayifashe. Noneho wenda kuba batayiriho bayibambuye ako kanya. Ariko nubwo yanditse ko bayibatse n'indi nkuru kandi ibababaza. Mushakamba mfite ahantu bakubitiwe. Ndaje mbikwereke abakunzi bacu baze kubimbaza. Nyikuye ahantu iyo video ntabwo urayibona. Byiza cyane. Kandi nyibonye impenzi. Nicyo cyitwa gutara inkuru. Yo ngo bazaca abantu amaboko. Adisa bafite ubwoba. Afite ubwoba ko M23 ngo izaca abantu amaboko. Arega nibyo bababeshye nibyo bababeshye. Yo ngo icyama ngo bikaza arimo arababwira ati icyama bikazagera iwanyu namwe mukumva imvune uburyane bw'intambara. Bya bindi navugaga. Ati namwe mukumva ubwo bubabare twumva. Ati numva indi ndya we Yesu we. Mushakamba umudamu arababaye ariko nazirikane ariko nyuma yaho azishimye. Wararira uyu munsi kandi we agiye mu maboko meza, abantu be bagiye mu maboko meza, mu 23 nta kizabatwara. Ariko zirikane ko hari ababyeyi bamaze imyaka 30 baririra mu nkambi zitandukanye hirya no hino. Harya wasuye inkambi Mushakamba? Nasuye igihe yari kiri Ibyumba. Batarayimura. Abo ubuzima bugoye pe. Abo ubuzima bugoye abantu bari. Hakuntu ndakabonye. Yego.
aranditse ngo ni Daniel Micombero Batubenga. Ati tout comme Masisi centre. Ati cyo kimwe na Masisi centre. Yego. Ndaza kukubwira impamvu avuze ngo icyo kimwe na Masisi centre. Yego. Uraza guseka wihirike. Ati les collines Ndumba egashingamutwe restent sous contrôle des rebelles du M23 RDF appuyé par le Rwanda. Aka abagabo u Rwanda baruhora iki? No iyo mvugo barayihemberwa ntabwo bareka kuyikoresha. Les rebelles ont délogé des résistants Wazalendo à 17h20 ce dimanche 5 janvier selon des sources militaires dans la zone. Mu makuru duhabwa n'igisirikare, yego, M23 yirukanye Wazalendo saa 11:20 z'umugoroba kuri iki cyumweru tariki 5 z'ukwa mbere. Nkuko tubikesha nyine amakuru tuvana mu gisirikare kiri muri ako gace. Yego. Après le Nord Kivu, le M23 veut progresser dans le Sud Kivu. Hanyuma ya Nord Kivu, M23 ishaka gukomereza muri Kivu y'Amajyepfo. C'était le samedi 4 janvier 2025 aux environs de 5 heures que les rebelles du M23 ont tenté de pénétrer dans notre territoire de Kareye à travers les axes comme Rwangara, Ruizi, Kamatare, Ruzirantaka, Bitagata. Malheureusement pour eux, malheureusement pour eux, ils ont été fortement pilonnés par nos vaillants éléments FARDC et Wazalendo sur toutes les lignes de front où ils seraient dérogés même. Page byashoboka gafite yari ikomeje ariko ibyo nafashe nibyo wenda reka mbanze mvuga hejuru ikigaragara. Ati hari ku itariki enye ubwo nejo hashize, yego, saa 11 za mu gitondo, ubwo M23 bageragezaga kwinjira muri teritwari ya Kareye banyuze mu Rwangara, banyuze ahitwa Ruizi, banyuze Kamatare, banyuze Ruzirantaka, banyuze Bitagata. Yego. Atari ko kubw'amahirwe make yabo, FARDC na Wazalendo babarasheho urufaya rw'amabombe. Noneho baza no kubakura, aravuga ko babaderoje, ubwo hari aho babakuye, aho bari binjiye nk'uko bivuga. Aho ni bya bindi asasira inkuru kugira ngo abamututse abarema agatima, ariko byaha turabizi, ni amakuru dufite turi buze no kubagezaho. Ngira ngo ahubwo twanabagezaho ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Twabanje mu nkuru zishyushye, ntabwo twari kureka guferista administrateri Nzakama, twari kureka kumva ari amarira y'Kinshasa kabisa. Hano rero hari n'itangazo rigenewe abanyamakuru rya FARDC ryanditswe na Sylvain Kenge Bomusangira, ngo uramuzi. Yego. Nirirwa ndisoma, reka ndireke twikomereze hariya. Nuko bavuguruza ngo abantu bari kubiyitirira, aho kugira bavuge ngo twatsinzwe cyangwa twatsinze ku rugamba, bari gutangaza ngo kuri social media aba nabo barimo kutwiyitirira. Twigendere noneho tujya ku ngingo. Reka twinjire mu makuru Mushakamba. Ingingo z'amakuru tuganiraho, M23 yaba yafashe Nyabyondo nyuma ya Masisi zone, mu gihe Bitagata na Bweramana hiriwe umuriro. Yego. Ingingo ya kabiri turavuga kuri General Kirumwami. Uyu nguyu ni guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru afiteho uduce, asigaranye Ngerere, asigaranyeho udutanyu duto, asigaranyeho agatanyu kitwa Goma. Yego.
akongera akagira agatanyu epfo y'amasisi kitwa agace ka Mutongo na za Rukweta aho ngaho. Akongera akagira utundi dutanyu muri Warikare. Yego. Akongera akagira udutanyu duto cyane twa Rubero. Yego. Akagira n'agatanyu kitwa Beni. N'ijwi ararifite da, ariko hari ijwi ryo muri Nord, hari n'ijwi ryo muri Sud, ubwo na ijwi agace k'amajyaruguru agafite. Aho nahafite iminsi mike. Hahandi ajya anyura mu mazi ahungiye Bukavu. Reka twakomeza, ngira ngo tujye muri iriya ngingo ya mbere. Nibyo. Hibazwa niba M23 yafashe Nyabyondo nyuma ya Masisi zone mu gihe Bitagata na Bweramana hiriwe imirwano. Ni ibice bibiri bitandukanye byo muri Masisi. Yego. Ni igice cyiza kigakora kuri Kivu y'Amajyepfo n'igice cyo mu majyaruguru ashira uburengerazuba kigana ahantu hegeranye na teritwari. Yego. Naho teritwari yubatse. Reka tuvuge ko ari aho FARDC yahungiye nyine bari kuyikubitira bayishoreye. Naho ntabwo ihari Mushakamba. None habaye Tombe. Naho ntabwo hahari. Yego. Ntabwo hahari, ndaza kukubwira igikorwa M23 barimo muri aya masaha. Mu kanya saa 12. Yego. Umuntu arimo ambwira ati hari amasasu menshi muri biriya bice bya Zampanamo Bikenke, ariko ni kwa kundi bakora amasuku. Hariya hari Indiri. Havuka abantu b'ibyihebe b'ibihangange, twakwita ngo ni ibihangange, ariko hariya ni agace Mayanga avukamo. Urumva rero uko kaba kameze agace avukamo. Yego. Rero hariya dukomeze ikintu nakubwiraga ko kigusetsa. Wenda nawe uraza kutubwira ibyaho uzi wakurikiranye uyu munsi. Yego. Ni ukuvuga iyo uri mu Gisuma, umugezi wa Rushoga ukora ikintu kimeze nk'igice cy'uruziga. Yego. Ukamanuka hariya hagati ya za Buguri. Hakurya hari Buhumba. Hepfo ya Buhumba hakurikiyeho Migimbu. Hakurikiyeho Kironko. Bikamanuka ku gice cya Kironko gihera cya nyuma epfo ahitwa mu Rutovu. Yego. Aho bureba Rubari hakurya. Ariko hakurya y'undi mugezi uturuka ruguru, uturuka hano mu bice bya Bunyori. Yego. Munsi ya Ruvunda, mu bice bya Bunyori, munsi ya Ruvunda, munsi ya Murambi. Hagati ya Musongati na Bunyori. Yego. Uwo mugezi bawita Gitigisa. Hakaba undi umanuka hagati ya Kagundu na Ngendambuye. Bita Nyagashashi. Yego. Iyo migezi igahurira munsi y'ahitwa Ikarambi. Hagati ya Karambi na Kiro na Buramo na Rubari. Ho Gitigisa Nyagashashi niho bihurira, bikamanuka bigabanya Kironko na Rubari. Bikamanuka bikikubita ahantu munsi ya Rubari, akaba ariho bihurira wa mugezi Nyagashashi na Gitigisa bimaze guhura, bikagenda munsi ya Kironko na Rubari, akaba ariho bihurira na ya Rushoga. Yego. Rushoga ikamanuka ityo ari Rushoga, ikagenda ikanyura munsi ya Muheto. Ikagenda ikubita kuri Kibugu. Ubwo rero mu ruhande rugaruka rureba nko kuri teritware niho hari ahitwa za Mitando, za Butenderi, za Usihe. Ubwo abaremaga isoko ry'Ibusakirwa ndabasuhuje, za Gahanga, za Ruhinzi, za Miyanja. Ibyo bice. Yego. Noneho iyo irenze Muheto, ndavuga Rushoga, igenda ikubita kuri Kibugu. Ikamanuka
ikakubita kuri Gahira aho Gahira irangirira. Yego. Wenda reka mfungiraho. Yego. Ahubwo izamanuka ityo iragenda ikazagera n'Ipinga. Tuzayisura umunsi habohowe. Tuherekane. Ntabwo iriya nzira nayitereza. Iragoye. Aya. Ntabwo ufite indege. Kereka ufite indege Mushakamba. Ntabwo iriya nzira nayitereza, narayigenze ndi umwana. Ngenda maze kuba akantu k'akasore. Yego. K'ingimbi ariko ntabwo nakongera kuyitereza ndaguhakaniye. Mushakamba uzi inzira ugenda. Nta resitora. Yego. Nta resitora uri buhure nayo ngo urye. N'icyo kunywa icyo uri bubone ni umutobe w'ibitoki. Araho twageraga bakakubwira bati dufite umutobe w'amenyo ane. Nawe uze mbone ejo. Umutobe w'amenyo ane urawuzi? Ntabwo nawumenye pe. Nzakubwira. Ejo nawe na video wamaye. Yego. FDR ziri kongesha ibirenge. Warabonye. Buriya rero bariya bendaga hariya muri biriya bice bya Gahanga na Busiya. Noneho icyo nashakaga kukubwira hariya Gahira. Yego. Intare za Sarambwe zari Gahira zarakubise zirambuka. Zikura zizamuka. Zihura na za zindi zazamutse uriya musozi wa Gahongore. Yego. Noneho bariya ntaho bari guhungira ahandi bakase berekeza ibice by'inyabyondo. Barabashorera. N'ejo nimugoroba barimo babashorera. Yego. Ubu bamwe baragiye aho Nyabyondo ingirwa General Kagiri bamusenyeye umunsi n'inka yazishoreye mfite amakuru. Ahubwo ngo yarokotse Hamana. Yarokotse Hamana ariko inka yagiye anyaga abaturage hariya. Arazishorera. Yego. Yazicikanye yazimanukanye muri Warikare. Ngo abagore bamubaga hafi ariko abenshi bapfuye. N'aba escort be batagira ingano bapfuye. Umubare sinawufashe ni umubare munini cyane. Yego. Icyo nzi bari hejuru ya 40. Ni benshi. Bari hejuru ya 40 atakarije. Aravuga ati inka zanjye na nyaze, afata inkoni arashorera aragenda. Tumbwire ngo bari icyo nzi gusa yacikanye inkoni rwose n'inka ze yazishoreye yazimanukanye. Izo yasohoye. Buriya kuko yari yarigize nk'umwami basahuraga bamujyanira. Bamuha yazijyanye rero yazimanukanye. Twakomeza hariya. Yego, niba abayo wari ufite bayagize nanjye nanga usibye ko muri umugoroba uyu mugoroba ngubu tuvugana hashize nk'amasaha nk'abiri. Barimo bakubura hariya za Mpanamo na Bikenya amasasu yavugaga menshi cyane. Yego. Kuko hari umuntu tuvuganye ahari. Ubwo rero umuntu n'uwavuga ko za nuzo zavuyemo ntiyababeshye. Hehe za Nyabyondo. Nyabyondo yavuyemo. Wabivuga Tombe na Rwashi ubwo byagendana. Ndetse n'ahitwa Rwashi hari igice cyavuyemo. Yego. Ubwo ikiza gukurikiraho ni ukubakubita ahitwa Imahanga. Ubu no gukubura. Yerera amakuru mfite ndaza kuyahera Mutiri. Yego. Mutiri ejo bundi warahavuze. Mutiri haragaragara uriya kuri iriya map. Ngo ni nko mu birometero 2 n'ibiro bya Masisi. Aha Mutiri rero ngo habaga akabuga k'indege ka Monisco. Ntabwo ari akabuga k'indege Mushakamba. Je tubivuga uko biri ni ikibuga cy'umupira w'amaguru. Bagushagaho indege. Yego. Yego. Ikibuga nagikiniyeho umupira ndakizi. Indege ya Monisco ngo niho yagwaga. Ntabwo ari ya Monisco gusa. Na FRDC ibikoresho yazanaga yabirundaga hariya none bikabishyira abantu bayigatare. Yego. Ariko ibikuye hariya. Aha Mutiri rero. Yego. Habereye imirwano bafata hariya majoro witwa Irunga wa FARDC. Barahamwicira. Buriya rero kumwica Mushakamba. Niko kantu nakubwiye ko nza kugusetsa. Yego. Wenda nibwirire abantu neza bazi geography ya Masisi zone. Ni kuvuga iyo uri Gatare.
hari inzira umanuka mu Bugabo. Bene nko guca hariya hasi y'uriya mujyi wabonyemo hasi. Yego. Abahungu baciye muri uriya muhora wo hasi. Barangije baterera bazamuka kuri teritwari. Aho niho basanze wa wundi umuyobozi wa teritwari wari uriho umupolisi w'umusirikare. Bari umusirikare wa teritwari. Yari afashe ijambo arimo avugira kuri radiyo. Ubundi niba ari uwamuriye akara, niba byaragenze bite, ayabangira ingatamanuka. Babyita gukina biroko. Akina biroko amanuka yerekeza i Nyabyondo. Noneho bari bazamutse ngo bagiye gutera Gasheberi. Noneho bagiye kumva bumva amasasu avugiye kuri teritwari. Bake bari barasigaye rero hariya kuri teritwari baterera uriya musozi. Mbwire kuzamuka kuri uriya musozi mushaka. Umuyukiza amagara arega umukomando. Hariya rero barahaguye benshi. Yego. N'uyu munsi ngira ngo bagenda hari audio mfite y'umuntu waho. Avuga ukuntu bagenda babona imirambo mu nzira munsi y'amayira hehe. Yego. Abari bahasigaye hariya barahaguye. Bakubiswe baterera uriya musozi. Gutera uriya musozi ni nko kurira igiti. Yego. Nacyo cyanyereye. Ushobora kurira kikanyerera ukamanuka ugukurikira akagufata, ni ibyo ngibyo. Yego. Babazamukana rero uriya musozi babakubita babageza hejuru. Abarokotse bariruka bamenukamo inyuma. Bageze ngo barerekeze epfo bahura n'izindi ntare zaturutse Gahira. Yego. Zazamutse ziva Gahira. Zibatsaho umuriro. Ahandi ho gukatira rero kwari ugukata berekeza ibumoso bwabo. Bagana mu bice bigana Nyabyondo. Yego. Bagenda batyo. Ubundi umwami wa hariya ari Kagiri nk'uko bamuvugaga. Uriya mu administrateur ariko yabashije kurokoka. Yarirutse ngo azi kwiruka cyane. Ngiye kukubwira ngo yarabaye, niba ubyibuka, hari inkuru ivugwa nuza kuri radiyo Rwanda ubwo inkotanyi zabohoraga u Rwanda. Hari uwavuze ati ngo barandashemwa ari muri studio. Ubwo yaravuga ngo kuko babitaga inyenzi, ngo inyenzi zigeze aha arangije ati barandashe. Niba ari Kantano, niba ari inde simbizi. Ni Kantano wavugaga nk'inzogera banitse. Barandashe. Ubwo abamuzi baramuduha muri commentaire. Nama nuko byagendekeye Majoro Irunga ngo yari yihagazeho ngo ashaka kurwana. Birangira bamukubisa, abo bari kumwe bose barirukanka bakizwa n'amaguru. Buriya rero yakubiswe n'abo bazamuka, ariko abandi igasheberi bakubita abo bari bahateye. Yego. Barabirukana, ariko hari abamanutse noneho berekeza hariya berekeza Mutiri. Bajya gufasha bariya bo kuri teritwari. Yego. Ubwo nabo baraje Irunga kuhagwa babakubiye hagati. Hoteli yitwa Bukoka urayizi? Ya Masisi? Igoma oya. Hari hoteli ngo yitwa Bukoka, ni nko muri Nyiragongo. Niriya bakoreweho inama? Yakoreweho inama Rutwitsi yayobowe na General Omega. Ngo yaramanutse mu ishyamba, aramanuka ngo aza gukoresha inama kugira ngo baratera u Rwanda. Gahunda nyine barabona bari gukubitwa, bati none reka twiyahure dutere u Rwanda. Reka twiyahure bataradusunika batugeze kure. Ariko bashobora kujijisha, bano bashobora kubikora kugira bateme umugozi, bano zino Wazarendo n'abandi. Abandi bakaba bari kwikokinga ngo bazatera u Rwanda, abandi bagaca mu mazi bagahunga vuba. Niko bimeze. Kuko hari amakuru ko izasarambwe ziri kwitegura kwataka Goma. Aya. Ngira ngo ayo makuru nawe nyine nta makuru ava muri FARDC. No mu baturage. Abahariya niko babifata.
ariko Mushakamba ubuse watera umujyi uri mu birometero birenga 10. ariko nawe wabonye inkuru ko yego ngo abari Rumangabo ngo baje Kibumba. ni bwa bwoba hariya bahorana. buriya uhagaze na hariya mu kibaya ugakubita ku idebe ugahonda idebe bakwiruka. yego ngira ngo n'ubundi Goma izafatwa mu mayeri nk'uko Rubaya yafashwe. oya Goma yo rega Goma si yabo. yego Goma si yabo nige niko mbivuga umwanya wari wose yafatwa. ariko simpamya ko hari abamanutse bagiye kwifata ahubwo hariya muri biriya birunga urumva FDLR ziba zimeze nabi. hari n'uriya ntuza uretse ko wari umumotari wenda atashobora kurwana Mbokani ariko ngira ngo bashobora kuza wenda babahinduye. urabona iyo abasirikare iyo bamwe bamaze iminsi ku muriro bavuga bati reka turuhuke haza babasimbura nabo babe bahari gutyo. yego wasanga ari ibyo ngibyo ariko ibyo kuvuga ngo bagiye kurwana Goma ntirarwanirwamo pe. iyi Bweramana rero aba ariyo tujyamo. Bweramana ndagira ngo nguhe video. yego sinzi ko iyi video wayibonye. wayimpaye. ivumbi ryatumutse. rigomba gutumuka reka. ivumbi ryatumutse. nta cyabuze ivumbi gutumuka uko byagenda kose. ngiryo niza kuba ifite amajwi waza kuyikina tukayisogongeza ku badukurikiye. irayafite rwose. yaba idafite amajwi video ntoya yenda kumara amasego igice cy'umunota twayumva kuko nibishaba ngombwa turaza no kubajyana uko muri Masisi centre byiriwe. yego tubereke uko hameze ya video. kuko hari indi video dufite. iya ni video ya saa 8. ubwo tubahere Bweramana. ati aho ngaho niho bombe imaze kugwa aka kanya. uwo ni umuntu w'umudamu ubivuga mu Gifaransa. wayibonye ya misozi bajya barwaniramo urebe kuri iyo video. yego ati hariya hari umwotsi ni Bweramana hariya niho bombe iguye. yari imbere yanjye hariya arimo araherekana ukabona ikiyaga ukabona iki byose n'amazu yaho meza. yego ati jewe ndi Minova. urabona ukuntu hano hantu hegeranye Mushakamba. yego ari Minova arafata video ari Minova akazuminga. Bweramana ikaza ukayibona kandi akoresheje telefone. uza ngo ni agashami k'ikiyaga kanyuzemo hagati gakora ikintu cy'ikorosi. yego umuhanda rero uri kuri iki kiyaga mu nkengero zacyo neza. ati ngaha hari aho mubona umwotsi ni ahantu munsi y'imisozi ibiri. nanjye ndi kuhareba. ati ngaha hariya arahakuruye. ngaha hariya imbere ati hariya niho bombe iguye. ati ntabwo tuzi ibyo yangije ariko tuwutegereje. ese Sentama karame ukurikije ibivugirwa muri iyi video ukabihuza n'amarira y'amicombero mu kanya ntibashobora kuba barimo no kwamburwa aho bari cyangwa defense bafite muri Bweramana buriya ntizaba oya niko bimeze. iyo ubona abantu batangiye kwigaragambya kuri Kisekedi urebye n'inyandiko ziherekeje iyi video ubona ko rwose Kisekedi batamwumva. yego banditse ngo pendant que Bweramana au sud Kivu est menacé par les rebelles. ngo mu gihe Bweramana muri Kivu y'Amajyepfo imerewe nabi yugarijwe n'inyeshyamba. ko banditse
Chirombo, le président d'honneur du Paris Saint-Germain, est attendu dans les vestiaires à Doha pour motiver son équipe qui joue le trophée de champion contre Monaco. Ati mu gihe Bweramana yugarijwe merewe nabi, Chirombo perezida w'icyubahiro w'ikipe ya Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain ni ya kipe yo mu Bufaransa, yego, wenda abantu batayibuka, ni ikipe yakinagamo abantu bitwa ba uriya Mbappe wagiye muri Real Madrid muri Espagne, ndetse na Lionel Messi bayikinnyemo, yego, na Neymar w'umunyabrazil, abantu bakunda iby'imipira y'amaguru, iyi kipe bayikinnyemo. Hano rero baravuga ngo Chirombo, perezida Felix Antoine Tshisekedi, ni perezida w'icyubahiro wa Paris Saint-Germain, ngo ategerejwe mu rwambariro rw'amakipe handi bajya kwambarira, yego, Idoha ni muri Qatar, yego, kugira ngo atere akanyabugabo ikipe ye iza gukinira igikombe cya shampiyona, ikaba iri bukine n'ikipe ya Monaco. Urumva rero mu by'ukuri usesenguye amagambo n'uyu umuvuga ntabwo amuvuga neza, yego, aramugaya ko igihugu kimerewe nabi wakajya mu bintu by'imyidagaduro. n'ubundi se arega bamenye ko intambara yungukiramo, ayicuruzamo, azahora anezerwa. Yego, ahubwo uko niko bimeze, ngira ngo Bweramana bakubiswe, ntabwo ari byo cyane, bakubiswe bageze aho bakora ya kinamico, barandika ngo bafashe gashingamutwe. Nibyo mpamvu naguhaye iyi nkuru, kubera ko nari maze kuguha indi ya Radio Kapi, aho Dumba na gashingamutwe babyigaruriye. Ariko reka turebe inkuru ya Okapi. None bakoze inkuru ebyiri zivuguruzanya ku munsi umwe. Reka turebe ya Okapi, ariko abantu banamenye Okapi ni iki? Ni radio ya Monusco. Ibi rero biratwereka Monusco yahagaze. None se ko bafata iminyago bakayisangamo Monusco? Ibi biratwereka Monusco aho ihagaze. Arya iyi nkuru wayimpaye? Nayiguhaye rwose, iri text. Ntayibona mushakamba. Nayiguhaye mu buryo bubiri, nayiguhaye nka link na nayiguhaye nka text. Kanze ndebe ndumva nigeze kuyibona. Haruguru gato cyane y'inkuru ya Doha. Inkuru ya Doha? Inkuru ya Doha, yuko Kisekedi Doha. Yego. Saa 10:43 nibwo nari maze koherereza iyi nkuru ya Okapi. Kanze ndebe. Byiza ko ndabona link, ndabona ntayiguhaye munsi gatoya ya video ya Masisi uko byiriwe. Masisi uko byiriwe? Video ya Masisi. Aho umupolisi se wabeshye ngo bazatsinda M23 mu myaka 5. Mu kanya turi bumuvugeho. Komeza uzamuke hejuru. No barateganya kuyitsinda mu myaka 5. Komeza uzamuke ugere kuri iyo nkuru ya Monusco. Aha, ariko ubusaha naho ngaho reka nisomera aka kantu gato. Karavuga ngo ntabwo njya muri biriya byo hejuru. Ngo les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent du terrain sur l'axe Bweramana chefferie de Bahunde situé dans le territoire de Masisi, Nord Kivu. Elles ont contenu et repoussé les rebelles du M23 qui tentaient de déborder, affirment des habitants de cette localité qui viennent d'arriver ce dimanche matin 5 janvier à Minova. Ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zirimo zirigarurira uduce Bweramana muri sheferi y'Abahunde iherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
komeza ati izi ngabo zaburijemo zinasubiza inyuma zinakoma imbere M23 yageragezaga gutera niko abaturage bo muri aka gace bageze Iminova itariki 5 z'ukwa mbere n'uyu munsi niko babivuga. Somani nako kanuza gakurikiyeho. Ils affirment également la reconquête de la colline Ndumba et une partie de Chacha par les FRDC. Banemeza ko FRDC yigaruriye umusozi wa Ndumba, Mushakamba umusozi wari abantu. Umusozi wari abantu Mushakamba. Yego. Ati n'agace ka Ishasha. Hano baravuga ko FRDC yigaruriye utwo duce twombi. Yego. Pendant ce temps muri aka kanya reka tugere hepfo turebe. Yego. Muri aka kanya la situation reste relativement calme mais imprévisible ce dimanche sur l'axe Masisi Centre où les armes se sont tues depuis la veille dans la soirée. Ati muri uyu mwanya agahenge amahoro, hari amahoro. Yego, biratuje. Biratuje, hari umutuzo kuri iki cyumweru kuri axe ya Masisi Centre, ubwo ni kuri Masisi territoire. Aho imbunda zacecetse kuva nimugoroba w'ejo. Ati ce matin on observe un calme apparent au chef-lieu du territoire qui reste sous occupation rebelle. Ati kuri territoire, ku biro bya territoire haragaragara ko hari ituze. Territoire ubu icungwa yigaruriwe na M23. Dusomye iriya nkuru yindi rero yo igaragaza ko aha bavuga ngo bigaruriye, bakongera bo ubwabo bakanyomoza ibyo bavuze bati bahatwambuye mu kanya 11:20. Aba banditse inkuru 6:00. Yego. Ngo bahafashe none nimugoroba bati twahambuwe. Aba banyamakuru bakwiye gukubitwa. Ntabwo ari abanyamakuru gusa. Uko bo baba bavuga bati amakuru tuyakuye mu gisirikare. None se utangaza inkuru utaranamenya urugamba aho rugana, ubundi niba umuntu waguha amakuru. Ibi babyita guhuzagurika. Ni bya bindi ariko twavuze kenshi ngo biyo bagiye ku musozi runaka bakarasa kundi musozi wa kure, iyi bombe haguye bavuga ko bahafashe. None se sibyo, niba 6:00 bavuze bati bwera Ndumba gashinga Ndumba turafite, none nimugoroba bakabavuze bati Ndumba batwahambuwe, hafashwe na M23. Ubwo surumva ngira ngo twareba ira video ya Masisi ariko ho gatoya. Yego. Kugera hajya n'Ibitagata n'Igishangara ni he? Hari Bitagata, hari Kamatare, hari Ruzirantaka, hari Rwangara. Bavugaga Rwangara hirya y'igikuru cya Bitegekimana. Bitegekimana ndamuzi, aho navukiye niwe ngira ngo harimo nk'amazu abiri. Ni hafi. Ruwizi, Kamatare, Ruzirantaka na Bitagata. Yego. Ahanga Rwangara. FRDC n'abarundi bahakubitiwe. Hariya ntabwo ari inshuro ya mbere Mushakamba. Nejo nta kamenyero k'abarundi ko kuhakubitirwa, ahubwo ngira ngo nibajya bakenera gukubitwa bazajya bahaza. Yego. Ni centre yo gukubitirwamo neza. Turebe ya video noneho ya Masisi zone uko hiriwe, tuhite tujya no kuyindi nkuru. Harya yo iri he iyi nkuru? Ko haruguru iyo nkuru gatoye. ndahabona iyi ni ya 8:00.
ni video y'umunota umwe hafi iminota 2 arabura akantu gato. Reka twumve. Sasa kama wo unaiwa Masisi ona audio. Ati wowe niba uzi Masisi arayita audio ariko ni video. Turabona abantu bafunguye amaduka, abandi batembera n'amagare n'iki. Urabona ahantu haparitse fuso? Nahabonye. Urabona umuntu urimo agendana n'utwana tubiri, abandi hari n'umudamu wicaye ku ibaraza ubanza doda. Hari n'amaduka afunguye. Hari n'abarimo gutandika imifunuza batangiye kugurisha. Hari naho hagera we urabona hari ahantu uburyo hubatse genda hazi. Hari ukuntu inzu ni nka kuriya za ndavuga nka heburiya mugeranize nka fata nka za Kimisagara. Yego. Cyangwa ufate nka Gitega. Hari ukuntu umuntu yubaka nka ruguru yawe. Noneho akajya kurebera hasi ureba ameze nk'uri muri etage. Ameze nk'uri muri etage. Hariya niko hameze. Yego. Reka tuyumve. Ati dore Masisi. Ona Masisi centre meni ko yuko hapo kwa mzuri. Ati ndi hano haruguru kwa muzehe sinzi umuzamu. Ati reba ukuntu imineke igurishwa. Babona bari abantu bari mu mutaka? Ndababona. Reba hepfo yabo umudamu witeze igitambaro gitukura. Undi yambaye umuhondo. Undi yambaye umuhondo arunamye arimo aragura ibitoki. Ona abamotari ku parikingi ya Masisi. Ati dore abamotari kuri parikingi y'Masisi. Ona kale kanyumba kalum. Ona je. Ati reba neza. Kuna mwache kudanganya watu. Ati mureke kubesha abantu. Ona gari nyingi chini yangu tumye niko yulu. Ati dore imodoka iri hepfo yanjye arerekana fuso nini cyane. Kudanganya watu. Ati nimubesha abantu. Watu kwa huko wanaenda hospitali au kwa wamafanya. Ati murimo murabesha abantu bagiye barekare ngaba barimo bari hano baracuruza. Ona motari iko natoka Nyabyondo. Ati dore umumotari aturutse Nyabyondo. Ona ji. Uko naona jinsi abamotari huwa sirikile. Ati urabona ukuntu abamotari batambuka banyuranamo. Ati rero mukabiyo ngiyo mukavuga ibyo mushakaho abantu bagiye Nyabyondo abantu barahari. Ungekuwa Masisi jana sebe kulikuwa bifika motari. Ati wowe uri Masisi ati nkatwe twari twihishe mu bitaro. Urumva uyu nguyu yihishe mu bitaro kandi bitaro biri hariya hafi ye. Unajiuliza eske ni nini finalement que tuko sacrifié. Yoko sukaifa mahojo kuna ona kama unaiwa baoma mtu ndio wale wanaikala na vala kulikuwa mweupe ndio ule pale baoma mtu. Uko nasikia Kiswahili. Aturumva Igiswahili. Hano mushakamba hano. Nirerekana n'abantu ba M23 bahari hari. Umwumve neza. Uko naona mzuri. Ongani ni filme na mandizi. Kaba mama ndizi yuko pale. Ati reka nkurure nabari aba mama barimo bacuruza ibitoki. Abo habiko habakuya. Uko naona soba mandizi nayo kwena kwa. Turabona isoko ry'ibitoki. Pale mukaleka parafuli mukaleka njaka kuingia kwa nani kumuzoranje kwa mimi. Uko naona? Rwose. Rero ni Masisi Mushakamba. Ntakongera kubeshya abantu ngo hano bahunze. Abantu bose bagiye Nyabyondo ya. Bose bagiye Nyabyondo umuyobozi akajyaho kugira ngo azayobore bande baza. Abahunze n'aba FDLR kuba dafite iyo bajye. Batagiye iwabo. Banze gutahuka mu Rwanda. Bwana se ntamangira ngo twajya ku nkuru ikurikira. Tujye ku ngingo ya 2. Yego. Kira umwami ngo bite? Kira umwami rwose ari gusaba abantu bose bahoze mu mitwe y'inyeshyamba. Arimo arahomera izonkeje. Ari kubinginga ngo baze ngo bamaze gukwiza imyaka ngo bajye mu gisirikare. Ariko igitangaje nuko ari kuvuga ibyo ngibyo mu gihe
uwo bakorana avuga ngo M23 ngo nta hantu yigeze bambura. yego Shirumwami rero yatanze ubutumwa abugeza ku bari mu nkambi ya Ndosho na Mugunga ziherereye mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma mu burengerazuba mu burengerazuba yego mu rwego rwo kwizihiza umwaka mushya 2025 yagiye gutanga ubunani. Ati mumaze gukwiza imyaka muze mu gisirikare. Uyu musirikare yabwiza impunzi ko mu gihe zakwinjira muri FARDC zatanga umusanzu mu kurwana urugamba icyo gihugu kirimo na M23. Yagize ati ndabizi ko muri mwebwe harimo abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, ubu rero mwarakuze nimwinjire mu gisirikare kugira ngo twifatanye kurwana intambara turimo. Aba yabwiraga n'abana abahoze ari abana mu mitwe yitwaje intwaro. Ati mwarakuze ni muze turwane. Mu gihe rero Shirumwami yavugaga ibi ngibi, yego ku rundi ruhande umwungirije w'umupolisi witwa komiseri Ekuka Lomwardi ni wa wundi wapangaga ngo bazatsinda M23 nyuma y'imyaka. Yego yagize ati mu myaka 3 kuva ibihe bidasanzwe byashyirwaho M23 ntiyavuye aho iri, kandi uyu munsi tumaze imyaka 3 turi mu ntambara. Ariko ubundi washyizemo ijwi rye bakabyumvira ntareka kumuvugira. Uriya mupolisi uyu mupolisi ariko umupolisi aradutwara umwanya mushakamba twamuretse tunamureka ibyangombwa ibintu yavuze ati amahoro tuzayagarura mu myaka nk'itatu itanu. We niko yabipanze. niba mukuri Goma nzareba none icyo azavuga. Oya niyo bahamugumisha kuko ahari ikirenge kimwe gihari ikindi kidahari. Nahubwo harasa harara. Bahamugumishije bwo yayagarura. Ntibishoboka. No kugarura umutekano muri Goma byaramunaniye. Ntabwo noneho guhangana n'ingabo zimurusha imyitozo. Ni ikibazo. Ngira ngo twanagana ku musozo bwana Sentama twagerageje kugira iminota yabaye myinshi, bagomba kubyihanganira niko bigenda bitewe nuko inkuru ziba zihari ari nyinshi kandi tugomba kubagezaho ukuri n'ibihamya. Mbere yuko tugana ku musozo reba umugabo w'umuryoshye nkweretse. Reka nze murebe. Ugera saba Kongomani no kuryoshya wabibakuramo. Umugabo w'umuryoshyi mpamvu uzasanga na Cirombo araryoshya pe. Aba yagiye Doha kubyina cyangwa muri football. Ntabwo connection yawe ntabwo iriho. Connection yanjye yari yavuyeho nabonaga bitameze neza mpitamo kuba nyikuyeho ariko nyitarijeho. Itambukira uraza kumubona noneho nta kibazo. Ndaza kumubona. Uwo mugabo rero ngo yari yasabye ko iriya match ihuza Monaco na Paris Saint-Germain ngo yazabera iwe. Hano baravuga ngo pour la paix il avait postulé pour que la RDC organise ce match, mais il n'avait pas été retenu. Yari yasabye ko uriya mukino waberiwe ariko ntibyemezwa. C'est pour cela qu'il a dû créer une émission à Doha en coïncidence avec cette finale pour y participer. Rero kuba yarifuza ko iriya match ibera muri Kinshasa ibyemezwe, niyo mpamvu yahimbye misiyo y'ubuhurirane n'iriya match kugira ngo ajye kureba n'iriya match. Yego. Uyu wamenye ko ari perezida voyageri. Mugabo ariruka inyuma y'uruhu inkara ariwe kera cyane. Reka tugane ku musozo mushakamba dushimire abakunzi bacu. Turabashimiye cyane. Kuko twakubitiye Masisi tureba ibivugwa Nyabyondo mu nkengero za Masisi n'epfo yaho n'ahandi hahakikije, tugaruka za Bweramana tuvuga ku mirwano yahabereye. Ikigaragara amakuru yakwirakwizwaga n'abakunzi ba leta ya Kinshasa ko
FRDC hari uduce yaba yigaruriye, ntabwo ari byo kuko ubwabo buze no kubinyomoza nyuma yaho. Ikindi twaje i Goma tureba Kirumwami aho yagiye mu nkambi kwigisha abantu, urubyiruko kwitabira kwinjira mu gisirikare, yagiye ngo no gutanga ubunani, ariko habaho no kwigisha kugira ngo bajye mu gisirikare. Ntiwibagirwe felicitation kuri Nzakama. Reka twongere rero tufelicite Nzakama ku bo tutatangiranye, ni administrateur mushya, kuvuga ni umuyobozi wa teritwari ya Masisi, bagiyeho uyu munsi. Ubwo asimbuye wa wundi wa FARDC wikarakatsaga, wa wundi wagiye yiruka. Wagiye yirukanga na mikoro. Yagiye yiruka kandi ngo yirutse avuye muri studio. N'abanyamakuru bari kubariza mikoro yabo aho yagiye, yabuze aho yayitaye. Ari yayimashiserega yayitaye yayirukankanya akayita, ntabwo wapfa kwibona, hazengurutswe n'ibintu by'urubingo. Amera urubingo cyane. Yego. Amera urubingo, haba urutoki rwinshi, haba imvura. Imvura imanuka muri uriya musozi wa Gahombore ni nyinshi Mushakamba. Yego. Hamera n'urubingo, ni ibintu by'amateke, utazi kurya amateke ntiwaba hariya, ibintu bita imishaba. Yego. Ishaba ni imizuzu, ubwoko bw'ibitoki. Yego. Hariya birahaba cyane. Reka rero tubashimire, dushimire abadukurikiye, tubashimire, tubifuriza umugoroba mwiza. Mushakamba ariko hari ikintu twavuganye ejo, tugomba kureba uburyo tugikora kijyanye n'ibice bya Masisi bimaze gufatwa, yenda n'ibyaba bisigaye. Ejo kuwa mbere tuzayikora kugira ngo abantu babimenye ko ubu ngubu barimo barabyibaza, ntabwo bazi ngo bigeze he, ariko yeyo mbibara mbona biri hejuru y'9.5% ko utuntu duto dusigaye hirya no hino. Ejo nkwemereye ko tuzayikora rwose. Bakoze cyane. Ubwo tuzakora inkuru igaragaza ibice bya Masisi bimaze gufatwa n'ibitarafatwa na AFCM 23. Umugoroba mwiza rero ku bakunzi bacu, kandi ntibibagirwe gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe. Bakande like iyo ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Bakande kuri share ushobora gukanda share ugira ngo usangize amakuru inshuti zawe. Ubwo uhakanda wohereza, biterwa n'umubare wabo wohereza. Banakande kuri comments batwandikire, badushyikirize ibitekerezo byabo kuko biratwubaka. Umugoroba mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama. Umugoroba mwiza kuri wowe n'abari badukurikiye mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ikomeze ibahe ibyiza bibakwiriye.